Kuda rimu onwe ujo nweria. Oganobu, 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 Ihe kuda rimu onwe ujo nweria. Oganobu, oganobu, Psalm 127 verse 1. Except the Lord build the city, the builder they build but in vain. Except the Lord watch over the city, the watchmen they watch but in vain. On generodi wo jame wi ekwefiare. Kimuke mo na me wi mo tapo na jame ri royo. Mi mule na na wo bo. Koro ro nyule na ko wo dule na. Aga gogo keru wo na. Ule na jo sheru akponijio. Amuni vejiro wo kewe. Agogo re kori ya mo na mi. Fikiri Jesu Kristi orogu mo na me na. Ise. Na merutu bumrora bade umuwaro. Ogweye biko ami igbenu. Ọ̀pọ̀ yàn rí ìgbénu rẹ̀ dẹ̀bọ̀ yìí bó tọ́ ti tán rí. Ihe ẹgọrù mi wọ́n rí dán. Òkùnkùn wọn àpènìyàn kí máa fọ́ ìrùbùrù ọ̀rẹ́. Ẹgọrù mi wọ́n rí dán. Òkùnkùn wọn àpènìyàn kí máa fọ́ ìrùbùrù ọ̀rẹ́. Ìfà. Uhuram yuhuna mawara vruwo Egbaro to Urhobo ewe nwofo Ojaye shiria osaka Obere rewe Kana woworu bruke Owera kowe kujebe Mifuhuwe Wawugo ya miwo Ibioni nirewe Ajiwowo uwomi Eyere mo wawarivye Ayareri wowo ihoreri akelowe wona babugae ubevura yu jerie atafe forere kono foworo yo dafe meriera yu kono so pero maya vero egari odero huyo bote aya wotuwe wabotu wumbe omiero babo tewe ninu kabel Kabela kpọrọ wo ọgọ fakerugbọ rẹ la gbé yìnyín Urhobo rakare ọdí múri nù nà òkèrè ẹnà mi lòlò owó jìbì ọgọ òdẹlówó púpẹ rẹrẹ òtítìrì òdẹlórí ìlú yẹmẹ tààrẹ takpo tàbọ̀tà wọ́ọ̀rọ̀wọ́ àgbọ̀ kùjọ rẹrẹ owó náà rẹ wọ́ ẹrẹ. Edekre kuje gba Adorere ora na ro wo Ayo edekre kuje gba Ayo kebude now Ihi kebude now Odanferi oderu wo gbe Odanferi oderu wo gbe apona mi yin raba Ogene biku nini. Kebude now. Ayo kebude now. Adu kebude now. Inoda feri oderu we akona mi yiraba. Ogene biku nini. Kebude now. Ikawo na oderu we. Kaona yodaru we akona we yina ba ogene biku nini Kebude now. Ayo kebude now Ila lodo yodaru we Ila lodo yodaru we akona we yina ba ogene biku nini Kebude now. Omi omo yodaru we ogene biku omi omo yodaru we akona we yina ogene biku nini Kebude now. Ayo monsieur day now Ogwagbari oru Kwetekere mo pe Ayo monsieur day now Ogbere yo daru wo pe Ogbere yo daru wo pe akona mi yira ba ogene biku nini Monsieur day now. Or where yo daru wo pe oyin oka Akona
na me yere ba o na biku biku ni me so dey now ini chotiri daro wo pe ni chotiri daro wo pe akona me yin mu no wo na biku biku ni me so dey now ayo agario daro wo pe agario daro wo pe wo na biku biku ni so dey now ọjọ́ yẹn ejo show Alfred Gokeme aka Omuspo ọyẹ chairman yẹn mọ̀rọ̀ bẹ́ẹ̀ turkey ọ̀gẹ́nẹ́ pa ọ̀gbẹ́ mi Sunday Odugbama ọ̀yẹ vice rọ̀ Ogaga ọ̀yẹ secretary Samson Mugele ọ̀yẹ ọ̀tọ̀ta Gode ọ̀yẹ organizer aka Urhobo ọ̀gẹ́nẹ́ bí ọ̀nàmá ògbélé rí o dáró wò pé mẹsìrán ògbélé rí o dáró wò pé ọ̀gẹ́nẹ́ bíkó nìní. me so dey now Oyo mi le si apoyi ogene pa ko yo mu yo ru ro ya jo e be ro mu na saram ro we Francis Temena awala isa gbogbo odun adara we ko bi ro ayo kebo dey now e ata fe le daro wo pe akona mi yira ba ogene biku ni kebo dey now omi mo le daro wo pe akona mi yira ba ogene biku kebo dey now how na get the room we have on a million and the people kebo dey now ila lo to yo daro wo pe akona mi yin na ba on na people kebo dey now o yin re madu osegbona land competition man you go do Samuel Baluko my president general go do talk kitchen Antonio Kusi ka be president general okolo kuye David Bible builder committee chairman ogodu owo ere vice wotona Friday Urhobo ama go bi wo asi mekete vice chairman Kusi community Victor Tunwere ka be president Kusi Josiah kwa hobe on free you chairman koroma you chairman apite o shamilio cross the bar ka be financial secretary to kitchen ogene bi anama ayo kebo dey now kawo na yo daru we akona mi ere ba ogene biku ni kebo dey now ayo monsieur dey now buma e pa yo daru we akona ni mu ogene biku ni me so dey now e kan yo daru we akona mi ere ba ogene biku January ne mo me so dey now e kan yo daru we akona mi ere ba ogene mi se no me so dey now Oyo mi no si ni oruma Shema she all brothers Omia Jason na jomo Bread Odu Honorable Peto Orugoro Awareness Honorable Sabi Honorable Karego No wahala John Boshi Patrick Egbeta Igo Vero Onyewe Shoma Bonosika Uriego Anthony Makole AK Apotubi AK James Kenaru AK DJ Ken Urhobo Ogene pa koyo Augustine Mugele Alasibien Heavy Monday Okiribo onye president area to kitchen Lucky Ariato ex Ushema area community Sunday Thompson five auto Saturday area to kitchen Igo Okiribo Antonio Bido we go do kebo dey now January no kebo dey now Ata period daro wo pe akona mi na ba ogene biku kebo dey now Ila la to yo daro wo pe akona mi na ba ogene biku kebo dey now Antonio Bido Joseph Jemu Osheni Kings Lokemute MD Kings O Music Mr. Mrs. Oramata MD Ifogana Superstar Ogene Pamagboyimi Dennis Makole Emmanuel Makole Uyirama Aduga Odei now Otaferi Oderu Hope Akona mi Yirama Ogene Biku kebo dey now Ilala to Oderu Hope Akona mi Yirama Ogene Biku January no kebo dey now Omi mo Oderu Hope Akona mi Yirama Ogene Biku I don't need mo kebo dey now Oyere Freddy Igbo Shemuswa President General Uviode Community James Odile Vice President Uviode Community Oganero Ogbeferere Secretary General Uviode Community
Moses Kopa on be a book. Meji we will retail of a call or good day organic fashion designer in water. I do mention day now. Oh, but let you tell what we have on a day and a long and a people be good in the now. Woman, and you tell what we have on a day and a long and a people be good in the now. And can you tell what we have on a day and a long and a people? You know, Koyo fans of Quabe community. Fidelis. Ogene Parobo. Obukoho. AK Fide Marine. On your shamane. Asari on your pashamane. She power jeki. On your say Koyo fans. Princess Waka. On your metron the Koyo fans of Quabe. She baby Rene. On your shell the Koyo fans of Quabe. Vero Ayama. Pashala the Koyo fans of Quabe. Regina. Mundo. Somebody. Adubi, Ima, Edini, Edini Debra, Chief Jacob, Nabot, aka Obiloko. Ọ̀dàfẹ́ yóò dẹ̀rọ gbogbo akọ́nàmì ìrìnàmà ọ̀gẹ̀dẹ̀ pìkó. Daniel Bakaro, aka Okerile, Oganemi Onama, baby Ganani Mine, Dr. Eko, Mani James, Ufuma Oya Yiro, Winama, Otapelia, the Ruhu, the Akonami, and the Pico, 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 Pico,